Oroni doctor achirabira. Para biroko bati okuno sana menshi kurefuaika. Elo iwo wo ukano kunwa menshi ukalibwena. Ukalibwena. Wo ukano kunwa menshi. So batatana mu chimwana kachicha chimekutura. Ero tachikwete pomo enzo chilia. Namuvuza chita. Nalala fi umbachasa buru tuma spana sorry tuma sizesi usatutati. Nintu twachirira inomubiri. Nichumva kwati chikanga mbutu kefi. Pana. Na chesha afyo kushipabatinga na chibutu kapadya. Chaisa chaika. Ero tachikwete pomo chiri feeling ane kufi. Chaika. Efu chaji kutura. Na chike kwa nati. Mpangi kwe nangwa before tainga pike nangwa. So tuma station mwana kashinga kitawati. Ashirefo hapo kutontonganya sana palifilia panto kontu warengesha program ya vipa. Ngwa? Shirefo kutontonganya sana panangwa panto kuntu yachite nangwa program. Oh. Nakawatata. Tata tushe ko first. Kuntu twatusha penkapa. Tainda sana na majinga tatweti. Ero hachisoka takuri kurara pone wakashwowe. Takuri kukumyako kulenwa sana menshi. Ero iwe wo ukana menshi. Ureba mu wafya wakurera pira. Atatamenda nani? Pondera bana mana. Ngwa? Mama na zuka chingerisa wewe. Okay. Toka kachinje wewe. Yo kachinje fe for once fie. Fionze finista umfuire. Fira umfuishe chifukoshi. Não foi batata. Só batata tuntambo tura fumar men weeks. Ero foture karipapa na chumvo katika tungati. Isa kamunangwa ma weeks finish wapola. Tulive fuminotu ini. Okay. Isa kamunangwa irabomba sana kuma STI zita kubapoku ruala. Ututu marwero to amanangwa tabarwala hapo. So batata irabarenje bapare banje berati nani nga wapange fini 75% protection. Kuntu yabanangwa 85. Batata 75. Because ye na tetufare pona nango. We. Nga wafara ro 100%. We. Iwe nangu inangwa taufere po. Waingira mofeso. Ngwa? Nangu taufere po nango. Batata 75 wabika kona ninangwa ro yaba 100%. But it is important in life ya muntu saka. Batata hygiene. But okay, so ni yako ikakosa. Tataka. Bachira birati no chukukumya kwe cha kufuala. Orobe. Ule wa mwana kasika. Aikono kumulolesha. Lole shoko aikono kumulolesha. Lole shoko. Bazuru. Balongwani mudeshani. Kamle fo kundolesha lero. Ukampita chabe, ukampita. Okay, not time. Nga wachimulolesha fie Sabina. Nga wachimulolesha fie Sabina. Nga fia rubana hapa. Udia. Nga shashko hapa chilolesha ku nga fia rubana hapa. Apanga kwa chima fie. Kulira fie chiliro fie chawoli. Kurichire iso, kurichire idishi. Lolesha kurichire iso. Ero chene chindi original. Lole shoku ni helicopter. Longwa chiribu. Shoku. Ule chako. Ore fio fa fandavu. Shire chimuntu chiria. Irine mayisho. Nachirabira kurore shoku amba. Tatanga mumurere senshi. Chire kana mwenka muno. Ngwa? Chire kana mwenka muno chire. Wa muno mwana wafu. Batata manango ya mboku chite. Batata mura tuntunganya bwangu. Awe, pambi wewe tafiri umfika. Pambi wewe fya bako bwino. Iwo chiri kuita po fire kali pareke vione kali pya. Batata chabwe. Chenani na tete bwera. Ndirire ni batasa. Eke vione ke. Ndirire Kumwani lorera panini kabe ndolera ko batata. Niko no kwendesha. Chire isa batata. Why? Chire chachiba kwati ni devo magogi fe chire nkonka fyai. Why?
Na chichachiba kwati ni chidevo. Ero. Ero kule fai komwero. Kule fai komwero. Watata ulia muntu achiba kwati limbi bamutuma fe ni malaika wako heori. Mwera ule fai kasana. Ngai? Sirai kumwera ule fai kasana pantefo na umfa. Mambo kupibiromo mwanangu. Itu chabwera na chimbo. Ifyakene? Batata chabwera. Batata butuke chabwera. Mwana kashikata njofa lefa. Batata itu chaize. Nongani uratontonka nyafye bwino. Ngai? Yo munguru obe wa ule chita advance. Mwaikale mkwai. Mkwai shayi. Mwamba fye bwino. Mkwai. So uwe bwamba kufutwara munseko. Bushesa kamusije ni yakusekera ko yakupenekera ko batata uyo reis. Yo munguru obo ule chita advance ai. Shufile sa? Hey shuwa binkapa tulela birati ataumfire. Ukapona muchirongo mayo. Batata mwenga fire mwapona ni momwe bali butukana umwome munene. Iwo nango engashara kwa tikapagirisa ni tete nsunka nepo mubiri. Iwe umunguru wabo uchindike sana wafu. Ureli controller. Ture kubona ndekusha wenka wakule nda wenka. Uyu munguru wobewo tukapisa nayo. Batata alafu mino go kwine tetobwe. Umwakati nje. Uyu munguru iwai.